Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik jeung urang tisu tisna. Jadi di video ayeuna urang arek syuting di seperti biasa poe minggunya jeung badak aja channel. Terus ninggal episode 14 nu kemarin diupload. Channel asok mangga tinggal heula. Jadi simak terusnya video urang di aja channel terus semakin berkarya. Aing pusing, aing yuk anjing. Gimana tuh? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalian gimana pada sehat? Cuman gak direspon. Sedih pokoknya. Sedih pusingnya. Pusing pisan. Nah, ini guys, adegan sudah pindah lokasi ya. Jadi ini ada ketemu di Kang Kendil. Urang mana urang? Urang ada Asep dah, apa subrek. Yo urang Imam Munawan. Ayeuna teh episode K14. Pokoknya mah ikut terus. Dan makin seru. Ya, subscribe, di komen. Eser pokoknya nama. Ini eser nah kebuat urang. Yuk guys. Urang semangat. Pokoknya nama buat ciwe-ciwe. Tiga nama di Maruda. Cuacana cedem aduh poe minggu teh cedem ke cuacana. Itu adegan budak bangor saksepnya si Alon tempat yuk Bruh. Urang bangunnya kaki nya. Gitu video. ah Boleh kalem Pak. tipis guys tipis Kalau manggut teh gitu sumur sumur pokoknya nama di keseruan syuting ayeuna pokoknya wow omah ramen teh syuting ayeuna Kurang seru sih guys. Soalnya kan gak komplit. enggak komplit ya. Teh adegan si Alon biasa budak bangor unggul. Iya. Paling baik se Indonesia. Pret Bagian mana? iya buru Kion. Rumah ya teh baliknya nyen bala-bala di teteu. Assalamualaikum bos. Pusing warahmatuh. Ku pusing huis tuhnya. Loba akan. Sok ka jero bawa keluar ke di dia action. Tong poho. urang ka jero teh. Sugre. Bawa ka jero bedol dua Butuh sugre bantu Ada marah. gandel teh, ada gandel. Butuh pisan geser-geser gitu lah poho. Bawa keluar, Ya. Ya biasa kondisi ker cuaca. Ya wis malulu na bukti euy. Mah. Rek maling mangu. Tah urang ada di bacuran jeung Kang Acuy. Anu Pakboy teh mau Pakboy salah. Di parkiran oge di sini tahu enak. Sangar. Pokoknya mah dina film Pakboy teh nya boy. Asli nama jomblo urang teh. Aduh jomblo. Jomblo. Sedih pokoknya. Laparnya. Kang berot nujuna naonan Kang nujuna naon Kang. Aduh. Tukang ngamuk. Tak kudu sieun ya mata ke kudu subrek heula aca channel teh ulah poho. Channel. Wah, minta ngamuk. Boleh. Itu naonan. Weh. Si gua datang. Kayak urang mah. Nah itulah. Nah jadi orang ada pindah lokasi aja guys.
Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold. Aduh capek euy. Aduh. Tuh kan ngaropi tuh. Mantap juga nama. Kamu terus lompatan dak. Ini Kang Bero kopi. Nah, nama di baturan ku Kang Bero dia. Aya jeung acuy. Kamari mah reueuh. Acuy ya acuy. Baparian. Semua baparian dah, Mang. Oh, di Jupi ya, oh di sini bisa hilak di komik lah tuh. Waduh, komik goblok.